Hakasngi nyaw vote nagabantak election sa Khasi Hills Autonomous District Council but Jainti Hills Autonomous District Council haka arpusaw tarik urampang araja arpusan kakubor kabalayok lum na JHADC kalong u Dr. San Ki Shangpong kurtong ka National People's Party NPP ulayok ban kurjing job nakabataw lakadong constituency. Kubli subun kana kaliang nga ako nagkong ng sabi keburom bat jingo iyo blai kengrat yang yang tiga nga nadu sedang ulal ti kene senam padu yo kene klimat yo kene job kubrom kuar ini kublai ko kerpang yang kipak nong kesan kumaya nga hari senam bat uro senam bat kamtam hak de genti i biang yang kisania ko sakiat betul sket ki kisania nga kaum embassy man biang kaum nong lam yang ki hakin sa sedang rawan ngai skema walang baik kam yo ada lea hakin rus nam godam ketetok bersekiat ko house nam arjar ka kendi yo kamu arjar nya sepatam dibuat ini menong wa yo donasi jar pinong kesan tu maya tu koi du kesan tu maya dengan tanya dengan yo report kubli gontong ye tam urang sawan kau krek berbahau su neni sekmat tek ko lampu subon kublai sujar. Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam kta ikadur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.